Kanchanpur TISF akuli BBM siwo Tiprasa rengsrengnai rokni sakao BJP ni rengsrengnai mothai ABP rok hanam pinang khaisugo dukhumano mano rogoi tini Pressmeet khaikya Pressmeet khaitani manjaka Kanchanpur subdivision ni TISF convener natus riang joining convener binapani riang samblo riang song sejamani funula ke BBM sini pati mungno tini Kanchanpur TISF Tripura Indigenous Student Federation ni tini Kanchanpur division benang chuno Pressmeet ni je program khemo reason akhe manut mani topic no tu yanang tini Pressmeet kheme abla sa chuno sak phari gali khaksam ni dear friends tini yo chung Kanchanpur ni TISF Kanchanpur division meeting ni Pressmeet ma khemo ke bose sekarang tero ai mung sombulariang angke joint convener jang ya gra to ungke Kanchanpur divisional committee ni TISF ni convener jang ni debra to ya gra to ungke college in charge TISF ni ungye chung jang klo to nero lo college in charge ke convener betie joint convener betie ke chung meeting ma khelayo Pressmeet ma khelayo chung bo Pressmeet khemon kau ke bose lai thanai 14 September NDB college chini Tiprasa no ke ha boinjati bai ke illegal ke incident umon ko no to ye chung ke ha Pressmeet khelayo boke chung Kanchanpur subdivision committee TISF committee ungye khadumon kau chung masalayo jodi bo MBB college ni ABP rono BBM college ni ABP rono se jodi higher authority ro action la yang han ke chungpono Kanchanpur subdivision ni TISF ongye chungpono jobam khainai je action la yak songale browning Sakha step la yak songale chung all over Tripura ni TIS Tripura Indigenous Student Federation ungye chungjo to bai klaye chubang khainai ye chung ini yo Pressmeet ma kemse